Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe hano kuri Sahel TV. Imana ibaha umugisha. Tugarutse mu makuru n'ibiganiro byacu bitambuka kuri Sahel TV nkuko musanzwe mubimenyereye gatanu kuri gatanu. Kubana namwe n'umugisha cyane, ariko kandi wowe utarakanda subscribe twemerere ubikore, hanyuma ukande like, sharing ibiganiro byacu, ubundi twandikire muri comment gatanu kuri gatatu tujye twibanira mu biganiro byacu. Ariko wibuke no gukanda kunzogera nkuko bisanzwe. Amakuru tugiye kubagezaho rero turasimbukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Epfo, aho nta handi ni mu gace ka Kavumu ahazwi nka Katana. Mu gace ka Katana habereye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za FARDC n'abarundi na Wazalendo mu buryo bukomeye cyane. Ibi turaza kubigarukaho. Ariko kandi mu Rwanda umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yanenze ibinyamakuru bikomeje gusubiramo ibinyoma bigamije guharabika igihugu n'umuyobozi wacyo Perezida Paul Kagame nk'uko bigaragara hano. Ibi nabyo turaza kubiva imuzi n'imuzingo. Ntujye kurenyakira amajwi yawe, nyemerere tubane gatanu kuri gatanu, kandi Imana iguha umugisha. Hanyuma kandi reka tugusuhuze wowe uri muri Amerika, tugusuhuze wowe udukurikira uri mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Butaliyani, mu Budage ndetse no muri Belgique, aho ni mu Bubiligi n'ahandi hatandukanye i Burayi. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze hano kuri Sahel TV. Imana ibahe umugisha. Reka kandi twongere dusimbukire South Africa, Mozambique, Zambia, Zimbabwe n'ahandi hagiye hatandukanye muri Afurika. Namwe tubahaye ikaze. Hano muri Kenya, muri Tanzania, i Bugande namwe tubahaye ikaze. Mutwemerere tubane muri iki kiganiro. Abanyarwanda mwese aho muri hirya no hino ku isi tubahaye ikaze kuri uyu muyoboro. Mutwemerere mubane natwe. Abakongomani mwese aho muri ku isi, Imana nibarebe neza, kandi nubwo uyu munsi bitameze neza ejo bizamera neza kubera Imana. Hanyuma abarundi, abashinga ntahe, namwe turabahaye yambu. Mwiyumvemo ikaze, mutwemerere mubane natwe hano kuri Sahel TV. Wowe utarakanda subscribe twemerere ukande subscribe, hanyuma usharinga ibiganiro byacu, ubundi ukande like, twandikire muri comment utubwire uti wenda mbakurikiye nibereye aha naha, kandi ndabakurikira gatanu kuri gatanu. Wibuke no gukanda kunzogera. Ariko kandi tubibutseho kubana natwe hano kuri uyu muyoboro ari by'agaciro gakomeye ahangaha, kandi Imana igibaha umugisha uburyo mudahwema kutwereka urukundo gatanu kuri gatanu. Reka twanzike rero mu makuru yacu tugiye gutangira kubagezaho kuri uyu munsi wa tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Hari amakuru rwose tugiye kubagezaho, kandi amakuru meza cyane ashyushye agezweho muri bino biyaga bigari nk'uko bigenda bigaragara. Igisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazalendo na FARDC nk'uko bigaragara bagabye igitero gikomeye cyane ku nyeshyamba za M23 zifatanije na Twirwaneho nk'uko bigaragara. Aho ngaho ni muri Kavumu mu gace ka Katana nk'uko bigenda bigaragara. Aha rero ngo bahagabye igitero gikomeye bashaka kwigarurira ibi bice bitandukanye birimo ibirindiro bikomeye bya M23 biherereye muri kano gace ka Kavumu hafi yo ku kibuga cy'indege nk'uko bigenda bigaragara. Izi ngabo rero zagabye iki gitero mu rwego kugira ngo zirukane inyeshyamba za M23 mu kibuga cy'indege no mu bindi bice bisatira ikibuga cy'indege zamaze kwigarurira nk'uko bigaragara. Bakigaba ibi bitero rero biravugwa ko habereye imirwano karundura idasanzwe, ubundi ingabo za FARDC zibasha kwambura M23 igifaru ngo gikomeye cyane cyarindaga hano hafi yo ku kibuga cy'indege nk'uko bigaragara. Iki gifaru ngo ni kimwe mu bifaru byinshi biri hano ku kibuga cy'indege bicungira umutekano ikibuga cy'indege mu rwego kugira ngo bakaze umutekano mu buryo budasanzwe, kugira ngo batazabasha gutakaza kano gace k'Akavumu karimo n'ikibuga cy'indege nk'uko bigenda bigaragara. Amakuru atugeraho bimwe mu bitangazamakuru byo muri Kongo cyangwa se bamwe mu banyamakuru bo muri Kongo bamaze kudutangariza inkuru zitandukanye
batubwira yuko izi ngabo za M23 zamaze gutakaza kimwe mu bifaru bikomeye cyane, aho ingabo z'abarundi zari zahasaze ziri kugaba ibitero karundura ku nyeshyamba za M23, ndetse bikaba ko urugamba rwose rwahinanye, harimo imbunda nini ndetse n'imbunda ntoya nk'uko bigaragara. Urugamba rwamaze amasaha atari makeya bahanganye ku mpande zombi, ariko kandi M23 amakuru atugeraho aravuga ko yaje kwaka umusada n'ubundi w'abasirikare n'ibikoresho ikabasha kongera kwirwanaho, ariko mu kwirwanaho kwayo ikavuga ko yatakaje abasirikare benshi baguye muri iyi mirwano, ndetse n'imbunda nyinshi harimo n'imbunda zitandukanye, ariko kandi harimo n'igifaru gikomeye cyari mu bifaru birinze ikibuga cy'indege cya Kavumu nk'uko bigenda bigaragara. Iyi mirwano tubibutse ko ikomeje kubica bigacika mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri Kivu y'Epfo n'iya ruguru nk'uko bigenda bigaragara. Kuri uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, iyi mirwano ikaba yibasiye agace k'Agatana kari muri Kavumu nk'uko bigenda bigaragara, ariko kandi ukavuga ko abatari bake bamaze kugwa muri iyi mirwano, ndetse n'imbunda nyinshi zikahasigara nk'uko bigaragara. Hanyuma kandi nubwo hano muri Kivu y'Epfo bikomeje gukomera, no muri Kivu ya ruguru naho biravugwa ko byaba bikomeye, aho ibintu byahinduye isura. Ndakubwiza ukuri, cyane cyane mu gace ka Warikare naho ngo hari gutegurwa imirwano ikomeye, haba ku mpande ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa FARDC ndetse na Wazalendo n'ingabo z'abarundi. Aba bose bakomeje kwitegura nyuma yuko ibiganiro byaberaga muri Katari bigaragaye ko nta musaruro bitanze, ndetse M23 igahamagaza abari babyitabiriye kugaruka muri Kongo vuba na bwangu. Biravugwa ko impande zombi zikomeje kugenda zitegura imirwano itandukanye mu bice bitandukanye, aho intambara yabigiye guhindura isura mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, habe muri Kivu y'Epfo, habe muri Kivu ya ruguru. Ibintu bikomeje gucika bikayoba ndetse no gukomera mu buryo budasanzwe. Impande zombi ntizishaka kurekura, ni intambara bari gutegura ku bwinshi. Andi makuru ari buze kutugeraho rero, turakomeza dutohoze amakuru afatika kuri iyi mirwano muri ibi bitero byateye mu gace k'Akatana, icyaba cyabivuyemo nuko byakomeje kugenda birangira 5-5, ndetse no mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Uvira na za Mikenke na za Minembwe, za Kaziba, za Gatogota n'ahandi. Aha naho hari amakuru ari kutugeraho aravuga iki nkuko bigenda bigaragara. Ibi byose na mu kanya mu kindi kiganiro turi buze kubagezaho, turaba twabonye amakuru meza kandi yizewe hano mu gace ka Uvira nkuko bigenda bigaragara 5-5. Wowe guma kunyakira amajwi yawe nkomeze nkuvira imizingo ibiri kuvugwa hirya no hino mu biyaga bigari nkuko bigaragara. Reka dusimbukira no mu Rwanda naho tugaruke ku byo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yatangaje. Mbikuvira muzingo nawe ntujye kuri nyakira amajwi yawe, unyemerere tubane 5-5 hano kuri Side TV. Imana iguhe umugisha we wemeye ko tubana muri iki kiganiro. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yanenze ibinyamakuru bikomeje gusubiramo ibinyoma bigamije guharabika igihugu n'umuyobozi wacyo Perezida Paul Kagame. Kuva kuwa 5 Kamena cyangwa se kuva ku itariki 5 Kamena 2025, ibinyamakuru mpuzamahanga bitandukanye byongeye gutangaza inkuru zishinja u Rwanda kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero nibyo yakomeje kugenda atangaza Yolande Makoro nkuko bigenda bigaragara, avuga ati ibi birego rwose kuva ku itariki 5 Kamena twagiye twumva ibirego bitandukanye bigenda bishinja u Rwanda ko rwaba rwarohereje ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hirya no hino byagiye bivugwa nkuko bigenda abigaragara 5-5.
nka NBC News yatangaje ko yabonye ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zikorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu burasirazuba bwa RDC. Muri ibi bimenyetso yagaragajemo abasirikare babiri bashimuswe n'ingabo za RDC n'umutwe wa FDLR. Iki kinyamakuru cyagaragaje ibi byose, kivuga ko hari abasirikare bafashwe babiri bafashwe na FDLR nk'uko bigenda bigaragara. Dukomeze n'inkuru yacu nk'uko bigaragara hano. Hashize imyaka 3 igisirikare cy'u Rwanda RDF gisobanuye ko aba basirikare Nkundabagenzi Elize na Ntwari Gadi bashimuswe ubwo bari ku burinzi ku mupaka muri Gicurasi 2022. gisaba leta ya RDC kubarekura bwangu. CP Nkundabagenzi na Ntwari batashye muri Kamena 2022 nyuma y'ibiganiro byagizwemo uruhare na Angola yari umuhuza w'u Rwanda na RDC, washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Inkuru ya CNBC News yagizwemo uruhare n'umunyamakuru umaze igihe kinini yibasira leta y'u Rwanda, witwa Michelle Wong. Uyu mwongerezakazi yagaragaje ko yishimiye umusanzu yatanze. Umwongerezakazi biravuga ko ngo yaba yaragaragaje ko yishimiye umusanzu yatanze mu gutangaza amakuru mu bice bitandukanye, cyane cyane ku gice cy'u Rwanda. Ibi byose rero ni byagiye biharabikwa ku ruhande rw'u Rwanda no gushaka gukomeza kwangisha ubutegetsi umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nk'uko byagiye bitangazwa hano muri iyi nkuru. Hari izindi nkuru ebyiri zasohowe n'ikinyamakuru The Economist tariki ya 5 n'iya 6 Kamena, zivuga ko Perezida Paul Kagame ari umunyagitugu wigaruriye imitima y'abanyamahanga, imvugo isanzwe ikoreshwa n'abandi bose barwanya leta y'u Rwanda. Ibi byose nibyo Yorande Makuru yakomeje kugenda atangaza nk'uko mugenda mubyumva 5 kuri 5. Turacyabiva muzingo rero. Ibi byose ni ibigenda bivugwa ku ruhande rw'u Rwanda, nk'uko Yorande Makuru yagiye abinenga, yabivuze ari kugenda nenga abakomeje kugenda babikora n'abagenda bifashisha bimwe mu
idafite umumaro mu gusebya igihugu cy'u Rwanda nk'uko bigenda bigaragara hano, ndetse harimo n'abayobozi bacyo muri rusange. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yorande Makoro yashingiye ku byatangajwe n'ibinyamakuru, agaragaza ko gusubiramo ibinyoma ku Rwanda no kugoreka amateka ya Perezida Kagame byabase ibinyamakuru mpuzamahanga ku buryo bidashobora kubona ibindi biri kuba hirya no hino ku isi nk'uko abivuga 5/5. Ibi byose rero nibyo Yorande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yagiye atangaza 5/5 nk'uko wagiye ubyiyumvira kandi wakomeje no gutega amatwi ugenda ubikurikira. Ni ibi byose rero twakuviraga imuzi n'umuzingo yagiye atangaza nk'uko tubibona hano muri iki kinyamakuru. Hanyuma kandi reka tugushimire wowe udahwema kubana natwe 5/5 mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikurebe neza. Wakoze kubana natwe, hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka n'ubundi ntukure urushinge rwawe, turagaruka mu kanya n'ubundi uraza gukurikira n'andi makuru ari buze kukugeraho 5/5. Dukomeje kugenda tuyatohoza hirya no hino mu biyaga bigari ndetse no ku mirwano y'urugamba iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bisanzwe. Naho mu kanya rero njyewe turabana mu kanya n'ubundi ibiganiro nakagaruka. Ugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kukureba neza. Wakoze kubana natwe.